Il-President ta' Malta George Vella awgura lill-Prim Ministru l-ġdid Dr Robert Abela għall-irwol illi għandu. Quddiem il-korp diplomatiku Dr Vella qal li huwa fiduċjuż illi l-Prim Ministru Abela se jagħti stabilità lill-pajjiżna. I take this opportunity to congratulate Dr Robert Abela on his assuming the responsibilities of premiership. I have no doubt that he will face this daunting task of bringing back normality to our country with determination, with resolve, and with the full implementation of all his capabilities in full respect of our institutions and the rule of law. Il-President George Vella qal illi b'deċiżjonijiet għaqlin Malta se toħroġ aktar b'saħħitha. The events that took place should not be allowed to permanently overshadow our history of long-standing achievements and contributions to global stability and promotion of democratic values. Temi kurrenti madwar id-dinja fosthom il-vjolenza fil-Libja, in-nirien li ħakmu partit fl-Awstralja u affarijiet oħra li seħħew f'dawn l-aħħar ġimgħat iddominaw il-messaġġ tal-President ta' Malta fl-okkażjoni tal-għoti tal-awguri għas-sena l-ġdida mill-President lill-korp diplomatiku fosthom l-ambaxxaturi. Dr Vella wassal messaġġ ta' għaqda li 80 membru tal-korp diplomatiku li jagħtu servizz lil pajjiżhom fost l-oħrajn f'Malta. Huwa qal li Malta illi l-kull nafu mhix dik li ħaddieħor qed jipprova jpenġi. The Malta you know all too well by now is a far cry from the negative image that is being projected abroad. Il-President ħal-okkażjoni wkoll illi jirringrazzja lil Maltin u l-Awċin talli baqgħu iħadnu u jimmanifestaw il-valur tas-solidarjetà u semma kif l-Ewropa trid tingħaqad iżjed u esprima t-tħassib tiegħu attenzjoni illi eskalat dan l-aħħar bejn l-Istati Uniti u l-Iran. Ma setax jonqos illi jsemmi wkoll il-kunflitt li għaddej wara bibna fil-Libja u qal li Malta dejjem kienet vuċi favur il-paċi fil-Mediterran. Għalhekk saħaq li l-komunità internazzjonali għandha żomm widnejha miftuħa biex l-interessi taċ-ċittadini jibqgħu jiġu imħarsa. The situation has been deteriorating for years. Malta has been consistently among those that called for additional international attention, a call which I have to say was not always heeded. We always believed that the interests of the Libyans were being sidelined. Il-President Vella għalaq l-indirizz tiegħu bil-bżonn li d-dinja taraf iżjed l-importanza illi tindirizza t-tibdil fil-klima. Qal illi nirien fl-Awstralja erdu ħafna mill-biodiversità f'dan il-pajjiż u dan il-fatt ħadd ma jista' jinjarah. Dr Vella qal li għalhekk il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli huwa wieħed illi rridu nużaw ta' bilħaq biex il-pulmuni illi għandna madwar id-dinja insaħħuhom u mhux neqirduhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.